Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sepuh, para tretan, para jemaah arisan sekestejana boten kaula murjaaki ngiring dalam kesempatan along-along kaula seteja malam mangken areng sareng ngatur poci syukur de ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala karena kaula seteja ki selalu keparingan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Langkong-langkong searupaki nikmat sehat sehingga tiap malam Jumat kalau saja bisa nyelang waktu apol kompol dalam rangka nambah-nambah kelakuan kesayan syukur da ajunan pun Allah kalau saja tiap malam Jumat parengin sempat hadir de kompolan sekak dima tiap kompolan kak dintoh dan kau saja banyak ngaule kesayan banyak ngaule kebagusan di antarana kikinto osmausen se kesetaja kinto selain keperlu abad tibi juga bisa ngirimin dek para keluarga seampun badan alam bersih badan alam kubur. InsyaAllah kesetajana kinto tetipu ngana teti jemper badan alam bersih. Langkong-langkong boleh searopaki nikmat Islam iman kalau saja selalu keparingan nikmat Islam iman malar muka Islam iman se badan abad kinto bi Allah Ta'ala paringa tetep paringa tambah sampurna paringa tambah kuat sehingga bingkengan pagi ibuktah deka alam akhirat. Amin amin Allahumma amin. Salawat salam juga malar muka selancing tetep tak atur dek Gusti kaula sedaja Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seka di Kanjeng Nabi kak dinto saya nyelametaki kaula ajunan sedaja saya fakta kaula ajunan sedaja dek jalan seiridoin sareng Allah Subhanahu wa taala. Para sepuh, para jamaah arisan sekestejana beten kaula murjaaki ngiring alanjutaki pamausan kitab Risalatul Muawanah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu nadhkuru nubdatan minal adabil lati yahtajul amilu bihadihil wadha'ifi diniyah fanaqulu. Wa nahnu bantining kaula sedaja cabun kiai musannif kita ketawaduan angkui kaula sedaja notor de kebagian sekoni dari tata krama sehajat seputoh orang sing ngelakuaki ibadah kelaban panika gedinisan sebangsa agama panakuluh maka ngucak kaula saja yang bagi ayyakuna laka wirdun min salatin nafli zaidun ala nawafilil waridati tuayyinu lahu waqtan wa tatbatuhu bi adadin tatikul mudawamatu alaihi. Parjugah arten sesaena ayyakuna sobaja badalaka panikaikan di sampian wirdun panapa wiridan min salatin naflih dari salat sunnat
zaidun alan nawafilil waridati sing ngelebihin nambah atas tan berempan sunnat seampun dateng dari kanjing Nabi tu ayyinu lahu waqtan senantuaki sampian deka kelakon sunnat gelek ada waktu wa tatbatuhu bi adadin ben melangkirin sampian dek kelakon sunnat gelek kelaban bitongan tatikul mudawamatu alaihi sebisa sampian sebisa ngelangkengaki alaihi atas kelakuan sunnat artepon bikin adim kinto bikin musannif kinto dan kulis daji kinto pesen nasihatin soropa ageduan wiridan saropa solat sunnat solat sunnat gelek ngelebihin dari solat sunnat sampun biasa elam pagi kanjing Nabi ben sampian bisa nantuaki waktu ben bisa melangkirin bitongan sesampian bisa ngelangkengaki bisa artinya bisa istiqomah wa qad kana minas salafis shalih rahimahullahu taala min wirdihi fil yaumi wal lailati al furaqatin ben ongkuan badah dari ulama salaf si soleh ulama qona si soleh rahimahumullahu taala min wirdi dari wirid salaf soleh kala fil yaumi wal lailati dalam sehari semalam al furaqaatin seebu rakaat. Jadi kita ke ngaparing kemperan cek mungkin ngamunten kula insyaallah kilo bisa ulama kona kita berada di antarana wiridan salat kita sehari semalam 1000 rakaat. Mana bidan kulis saja kita kan fardona selama waktu kita bisa istiqomah bisa tetepin cek bagus. Jadi kita kan mereka baik napa pemandangan dek kulis saja cek di antarana ulama salaf kita berde sewirid sehari semalam kita 1000 rakaat. Saya nikah. Masalul Imam Ali ibnul Husain radhiyallahu anhuma. Iki kita andi wiridan salat 1000 rakaat sehari semalam kita Imam Ali bin Husain radhiyallahu anhuma. Saya Imam Ali kita napa nyamana kisah ibu benar kompoi piyong kanjing Nabi kita Ali bin Husain kita piyong kanjing Nabi sebab Sayyidina Husain kita bejana kanjing Nabi dari Siti Fatimah. Jadi Ali bin Husain kita piyong kanjing Nabi. Lah kita piyong kanjing Nabi kita Sayyidina Ali bin Husain kita waktu Sayyidina Husain kita paten neng Karbala Sayyidina Ali kita paringin selamat iki benyingkir karena ki baji kita paringin selamat sampai bisa jadi pimpinan radhiyallahu anhuma wa minhum man wirduhu khamsumi'ati rakaatin ben di antarana ulama salaf itu bade sewirita 500 rakaat sehari semalam. Jadi ibabana kiburu kita kiburu 1000 rakaat ibabana kita 500 rakaat wa minhum man wirduhu salasmi'atin ben sebagian dari ulama salaf nikah mantining orang wirdu setining wirita panikah 300 rakaat sehari semalam ila ghairi dzalika sampai dek kelaine sekesebut artinya jen kebaba kinto ki ibadah wa lam anna li sholati suratan dhahiratan wa haqiqatan batinatan wa lam ben oni ngesampian anna li sholati suratan dhahiratan wa haqiqatan batinatan sangkuna panike kandi salat suratan dhahiratan ropas sedhahir sepadhang wa haqiqatan batinatan ben hakikat sebatin selok padhang. Jadi artinya dalam salat kita ada dua ropah, ada dua jenis ya mungkin
beda jenis zahir sepadang iketela kula ben sampian, beda jenis batin lo iketela. Wala takuna li sholati indallahi qimatun hatta yuqimah surataha wa haqiqataha kama yanbaghi. Wala takunu benta ada di sholati panikekan di sholat indallahi mungku Allah qimatun panapa arge hatta yuqimah surataha sampai anegaaki deka ropana sholat wa haqiqataha ben hakikat sholat kama yanbaghi akati bareng sis separ juga panapa ma artena sholat kita beda zahirah beda batinah sekima lamun kedua-dua kita lo bisa laksana aki sholat kita ada argana. Fa amma surataha fayal arkanu wal adabud zahirah minal qiyami wal qiraati war ruku'i was sujudi wat tasbihi wa nahwiha. Mungkin sekocak ropana zahira salat ni kan kinikah merupakan rukun-rukun salat. Napa isena rukun-rukun salat wal adabud zahirah bentata kelaman salat sifat deng dari mancing ben can becan ben ruku ben sujud ben tasbih ben sepadana ben lain artena. Ini kita apa zamana sora ropana salat secara zahir. Secara kepadangan dak kula sampean saja. Wa amma haqiqatuha fa yal huduru ma Allahi wa ikhlasun niyyati wal qasdu lillahi ta'ala wal iqbalu bi kunhil himmati ala Allah ta'ala wa jam'ul qalbi alaihi. Anapun hakikat salat nikah artinya batina salat nikah fa hiya maka dene karo haqiqatuha al huduru ma Allah panikah hadir serta na Allah. Aba dalam aba jeng kita pikiran kita hadir dek ka Allah aromasah aba kita ngadep dek ka Allah aromasah aba kita tormator dek ka Allah. Lah kita hakikat salat wa ihlasun niyati ben mabruse memurnih niat wal qasdu lillahi ta'ala ben asajjah dek ka Allah ta'ala wal iqbalu bi kunhil himmati ben ngadep kelaban kahendak cita-cita atas Allah Ta'ala wa jam'ul qalbi alaihi ben mekompol ateh alaihi atas Allah. Jadi dalam salat kita aba usahakan jak mungkinah usahaki dalam aba salat kita jak mikirin lain-lain umpamah kita deteng buang milane dalam salat kita pada istilah takbir intikal pada takbir Allahu Akbar sekorobu kita minangkana mege muang napa nyamana kaanuna pikiran muang ka ngelamun pikiran se abe umpamana apa jeung mulai Allahu Akbar pas dateng melamun macam-macam dan kita buang kalaban takbir intikal kita buang kalaban Allahu Akbar cek engkau riah prapang ngadep dek Allah prapang munajat dek Allah lah kita sopaja itekan lagi khususnya dalam abak maus Fatihah waktu na maus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in la abak lesan ada buaki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita atis sopaja hadir iyyaka namun dek ajunan Tuhan nak budukan kula saja nyempa wa iyyaka nasta'inu benamun da ajunan Tuhan dan kula saja nyuhun tolong khususnya nang waktu maus ayat nikah kong sobaja aba usahaki kangkuy aba hadir aba ateh lo ngelamun ngadep da ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala wa ayyakuna fikruka muktasiron ala solatika ben sobaja beda pikir sampian panika meloloh atas salat sampian fala tu hadis nafsaka bi ghairiha maka jangan deaki sampian deka abang sampian kalaban lain salat karena abah salat kita
apa isena turmatur de kajunan ikun Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu muta'adiban bi adabil munajat ben bede sampian muta'adiban panika ngangkui tata krama kalaban tata krama nah munajat turmatur ma Allah taala serta Allah taala. Qala alaihi salatu wassalam adabu kanjing Nabi alaihi salatu wassalam innamal musalli munajin rabbahu saungkuna senyatana orang sia salat panika munajin panika turmatur rabbahu de kapangirana musalli. Jadi aba salat kita intina turmatur de ka Allah mulai dari takbiratul ihram sampai ngolok salam. Iki letantona cek mungkin gongsana aban kita sepas murniah mulai di takbir sampai salam kita melarat. Cuma cek bugila kadisa polemik di sebagi saos mangkana amun bisa salat kita yang juraki berjemaah karena mun salat kita berjemaah beng kehusuan kita pola imam husuk makmumah milo otabe imam lo husuk pola di antara makmum berisi husuk juga milo sedaja lah kita parlo berjemaah beng sompeng dalam kehusuan mana bi abak yang apa jang bi tibian apa jang munfarid kita ada senyum aja mungkin. Wa qala alaihi salatu wassalam idza qamal abdu ila salati aqbalallahu alaihi biwajhihi. Tebuna kanjing Nabi tatkala cumeneng pasir kebulah dak ke salat aqbalallahu alaihi biwajhihi maka ngadep Allah alai atas kebulah gelak biwajhihi kelaban data Allah. Jadi lamun abak kita salat mulai dari Allahu Akbar kita aba ngadep dek Allah sebaliknya Allah juga kelabat data ngadep dek kode saja saya salat kita. Makanya lamun aba kita tak husuk cak mungkin dalam salat ngelamun kita nyamana mungkor sedengah Allah ngadep dek aba. Para sepuh, para jemaah arisan, saya kistajena beten gaul munjaki, kirana sekadar sekadinto pamausen kitab malar mugem senaos nik sekoni kesringkes kinto bada manfaat ipon. Amin amin Allahumma amin. Matur sekelangkong tas sedajana perhatian yon sekolah sedajana kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.